Hhayi njengoba bengike ngafakaza-ke bazalwane nokudlula ukuthi ngake ngalamba eresi ngaze ngathi ngcono ake ngiphume ngiyolambela phandle ngoba ngibona ukuthi ngilambe kakhulu endlini ngathi ake ngiyolambela esontweni. Hawu ngenhlanhla kanti esontweni ngizofika kudliwa amabhanisi. Hhayi kwangiphinda futhi lokho bazalwane isonto elizayo. Ngaphinda ngalilamba ngaze ngakhuluma ngedwa ngathi yazi mase ngimdala ngizopha abantu abalambile ukudla. Ngabona ukuthi hayi ngeke sengilambe kakhulu manje ngathi futhi ake ngiphinde futhi nginikele esontweni. Ngethemba lokuthi uNkulunkulu uzophinda futhi angiholele emabhanisini. Hawu nebala kushunyayele njengesonto elidlule kuthi ekugcineni umfundisi besiyasho ethi-ke bazalwane athi nje sathi kunebhange bengiphakamisa elami lelo bhanisi elami lelo bhanisi ngibona khona umunye futhi ufuna ngithi hey elami lelo bhanisi baba elami lelo bhanisi elami lelo bhanisi abese ngikhuza umama ohlezi eduze kwami athi ake umlinde ndodana ubaba ke khuluma qede bese ngehlisa umoya ukuthi hayi kodwa elami lelo bhanisi bese umfundisi njengoba bengisho-ke bazalwane ukuthi kunebhande eliqhubekayo la enkonzweni ngithi nje cishe wonke umuntu okhona la ulibambile leli bhande. Kanti sisebhandeni.